Podcasti u našoj zemlji iz dana u dan postaju sve popularniji i sve je više mladih koji na kreativan način, odnosno u podcastima, dijele priče iz svojih lokalnih zajednica, te priče koje zanimaju mlade, ali i ostale BiH građane. Podcast je sirovi nezavistan medij koji na neformalan način informiše svoje korisnike, a korisnika je sve više baš iz tog razloga. Iako, publici je još uvijek poprilično nejasno šta je to podcast i kako je nastao. Poznata TV lica ili neki poznati ljudi iz drugih sektora da se to raširilo, dakle najviše rekao bi na sport, ali mislim da su u početku upravo ti voditelji osnivali podcaste, radili podcaste u potkrovlju, kao ovdje recimo, ili u svom podrumu, upravo zato da bi im to bio nekakav side job, odnosno ispušni ventil, s obzirom na stres koji im donosi posao, da bi ljudi vidjeli nekakvu drugu stranu njih, da bi se približili široj publici. Prethodnih 6 mjeseci u okviru projekta Podcast Jam First Station Zenica organizovano je 5 Zenica podcast meetupa, čiji je cilj bio povećati saradnju i umrežavanje mladih koji vole podcast, ali i kreiranje prve omladinske podcast platforme u Bosni i Hercegovini. Tek se počinje razvijati kod nas, opet kažemo BiH pogotovo, treba će vremena da ista nadođe, međutim, opet kažem što se više podcasta bude stvaralo o raznoraznim temama i što više mladi ljudi, a između ostalo svi koji iste pokreću, budu istrajavali u tome, to će samo tržište, tako da se izrazim, podcasta biti plodnije, a što bude plodnije tržište, to će biti više samih podcasta, tako da je to jedan krug koji može samo plodom uroditi, po mom mišljenju. Popularizaciji podcasta u Bosni i Hercegovini uveliko su doprinijeli i Čika Gagara, Stihomir Klepić i Toši Domaćin, članovi benda Helem Neise, koji kreirajući različite medijske sadržaje pomjeraju granice, a koji su baš zato bili gosti drugog Zenica podcast meetupa. Mislim da je glavna poruka svega toga, uskraćenici, ja to kažem, SSM, sam svoj majstor. Sve možeš uraditi sam, pa tako i podcast, pogotovo u vremenu ovih novih tehnologija gdje je sve dostupno, pa čak i to ovih YouTube tutoriala, baš sve moguće naučiti, istražiti bez ikakve škole, što ne znači da ljudi ne trebaju ići u školu zbog YouTube-a, ali mislim da generalno je to jednostavno, ko hoće nešto da uradi, to on će i uraditi. Ono što je sigurno bio fokus naše priče je to da kad neko ima neku ideju i volju za rad i želi nešto da radi, da samo to radi, da gura, da ne odustaje i da je zapravo to jedini put ka napretku. Sad, da li će doći do uspjeha ili neće, to zavisi od mnogo drugih faktora, ali svakako mislim da je najbitnije da se radi, da se ne odustaje i da sve ono što se zamisli da se može ostvariti. Neke stvari ti propadnu, neke uspiješ napraviti, neke ne onako kako si zamislio, neke stvari ti ispadnu možda bolje nego što si zamislio, ali je najbitnije dakle, da se ne odustaje, da se radi i da ideju koju imaš pokušaš sprovesti u djelo. Da li će ono biti uspješno ili ne, ako daš sve od sebe, ja mislim i to je zapravo glavni savjet, ne samo ovim mladima koji su danas bili, nego generalno da kad nešto da trudiš, radiš, da pokušaš izgurati to do kraja. Pa zapravo to je bio nekako prirodan slijed s obzirom da smo imali već nekoliko sezona radijske emisije iza nas, pa smo htjeli, nekako iscrpili sav taj koncept radijski, pa smo htjeli napraviti korak dalje. I tad smo vidjeli da je u svijetu dosta to popularno, da je uzelo zamaha. Mislim, kad smo mi počinjali, u Bosni je bio jedan ili nijedan podcast, dok je u Americi imao svako ko što sad ima u Bosni svoj podcast. Tako da, eto, to je neki bio zapravo samo slijed, odnosno update naše radijske emisije koju smo samo napravili u formi videa. Na trećem Zenica podcast meetupu govornici su bili osnivači Podsfesta i Postkesta, to jest predstavnici Asocijacije studenata Sarajevske akademije scenskih umjetnosti. Sa njima su posjetitelji meetupa imali priliku razgovarati o tome može li podcast služiti kao sredstvo za promociju kulture i umjetnosti. Šta je to Podsfest, a šta Postkest, saznali smo od Zlatka Sofovića, direktora Podsfesta. Podcast je nastao
ispred pozorišnog studentskog festivala Postfest. Postfest je studentski festival prvi u Bosni i Hercegovini, a kad kažemo prvi, onda je jasno i zašto je nastao, budući da nije bilo festivala studentskog pozorišnog u Bosni i Hercegovini od 90. 91. 2019. je grupa studenata sa Akademije scenskih umjetnosti pokrenula prvi studentski pozorišni festival Postfest. Postcast nastaje 2020. godine, nekad u maju, u pandemiji koja nas je zadesila. Razlog nastajanja jeste zapravo komunikacija sa umjetnicima i umjetnicama iz regiona, zapravo onima kojima ne bismo mogli razgovarati, na primjer, u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, pa između ostalog to najveći bio razlog da mi pokrenemo nešto i da recimo u tim nekim zatvorenim stanjima da govorimo o umjetnosti. Vođeni željom da nastave aktivno sudjelovati u umjetničkom stvaralaštvu u vremenu pandemije, studenti Sarajevske akademije scenskih umjetnosti u prvoj sezoni realizovali su 15 epizoda podcasta. A o tematici istih razgovarali smo sa Tarikom Đinićem. Teme su dakle bile vezane za teatar, bile su također i nekako neke možda uopštenije teme poput nekih možda tipičnih pitanja koje su nas zanimala, kako su neki ljudi krenuli sa svojim profesionalnim karijerama, kako sada nastupaju u vremenu izolacije, virusa i tako dalje. I to nam je zapravo bilo možda zanimljivije razgovarati šta je umjetnički odgovor na virus, kad smo zatočeni u kući, kako umjetnici rade, kako rade reditelji, šta rade glumci, šta rade opet neki drugi i tako eto. Na 4. Zenica podcast meetupu razgovaralo se o globalnim trendovima u svijetu podcasta, domaćoj podcast sceni, ali i o tome kako podcast može postati prepoznatljiv i istaknuti se u moru ostalih. Sve ove informacije učesnici Zenica podcast meetupa saznali su od Gorana Vojteškog, osnivača prve regionalne platforme za promociju podcasta pod nazivom Podcast RS. Često se dešava da mediji, velike kuće i velike firme koriste podcaste kao oruđe za promociju, za marketing i verujem da će to kod nas biti sve više i više i da ćemo doći do nekog stadijuma kakav je trenutno na zapadu, da je podcast posle tradicionalnih medija prvi sljedeći medij. Iako danas tehnologija omogućava da svako može kreirati svoj podcast, uspjeh se isključivo oslanja na kvalitet samog podcasta. S tim u vezi, Ratko Martinović je sa gostima 5. Zenica podcast meetupa podijelio svoje mišljenje šta je to zaista potrebno za dobrog podcastera. Da to nekome može donijeti puno, nekome može donijeti malo. I mislim da kažem, ono što podcast, mislim da bi bilo dobro kako bi ga proširio prema široj publici, recimo, upravo na taj način biti svoj. I, kažem, s obzirom da smo na Balkanu gdje je podcast i dalje u povojima, iako se u jednom smjeru razvija, da je dosta bitno i koji se gosti pozivaju. Dakle, nećemo reći da je voditelj isključivi faktor podcasta, jer zapravo nije, jedino su bitni gosti.